Owafa yamanywa Cyrus Karuhanga ow'emyaka 23 kandi yaba nakomoka mu Rumwezi omu Rwampara district. Turi abo kwiza kutema imiti yo kuyengo kutwahiza kutema twaturiyo ntutaha tukanyeho na n'ubu kandi amasanyarazi rigakutira atabakazi nimwe n'umuti mugiro bwoba atuto teza amasanyarazi ati waregashireho ntumusaho takazaho yatendere umudakika mo yataka nankire amasanyarazi gamutera umusigazi we yafa konka it was a negligence akuba amashanyarazi nakane muntu guya natema wagurya hasi y'amashanyarazi hati wechi naza kore gemiti ne yaba amashanyarazi mbo bashime kuba bagitema konka we yakore nsobi umuti yagunaka yagutema. Twagambaho no mugambirizi w'ekitongore cy'amashanyarazi echa Uganda Electrification Distribution Company Limited aharubutandweji tugezeho wehabuza hari office ekutuhereza amashanyarazi namberi erigenda bakuyamba urano yenda gutema imiti yawe titukuhakana gutema imiti baitu kiteme oyino kuhaburwa kwaba abakuguba amashanyarazi niko tukendeze obutandwa obukusobora kubaho kakusanga omuntu abakozere kikorwa ekikuletaho okurugwaho bomezi bw'omuntu kandi abebembezi nabo bashabo kugitiraka okwegisa abantu ahashonga nkezi ni pereza woninga abantu bamukiti cyekeje emiti yone rya hansi y'amashanyarazi ningo mutumbo guri hansi y'amashanyarazi babirekera abana kandi abamashanyarazi bize babikoraho ubwabo bakorebe ibibinde bya heru Gasha kwa Ruth Nuwamanya.